rimwe bazababwira ngo wamufasha ukamufasha nk'iyi moshware ahubwo ngo yaguhaye moshware icafutse yari afite shasha, yaguhaye isani yamenetseho gatoya yari afite shasha kureka atagwaye ya shasha. Yewe kora nyira shasha yaguhaye ngiyo woshimye ngiyo kugira gusanga waguca intege bazana my preve yo kuguca intege yo kugira neza, ariko reka nkubwire ngo komeza ugire neza umara amazi ahubwo urushirizeho. Niba guca intege ukore cyane, niba guca intege ukore cyane, kuko ineza ntizibora, ineza ntizibora, ineza ntibora. Umara amaze kugira neza uzuvuga abandi neza, kuko nawe utari baza bakuvuga neza. Uza wambika abandi nawe yawambaye n'abandi bayakwambise, uzugaburira abandi nawe bizuzu urya n'abandi rimwe na rimwe azabiguheza. Sema amen. Amen. Uzugenda neza hanzo mugusoza mubigenza ku bandi gusa ngo are kunduba na mwikoza avuga ati nari nkugwaye. Uzugenda neza, uzugenda neza. Maramaza gukora neza, tumaramaze gukora neza, kuko aha mwisi si iwacu ni mwijuru. Aha mwisi twafashe igihe gito. Abrahamu yavuze iki ngo amaze kumenya ko atari iwacu ngo yabamza amahembe, aravuga ngo hanga nubwo no kubaka ama etage ejo nzu yasiga, nubwo twaturi kubaka amazu turi mu kuyasiga abantu bagasigara bayagwandiramo ngo amagenda babaramye hata usiyafanye. Sema amen. Amen. Nitaamini tu hata usiyafanye, nitaamini tu hata usiyafanye, nitaamini tu. Ngo bamaganda mwitana ry'umuro babaramya ngo basanga Yesu ari mu muriro, ngo bamakora wanje na adoration bikintu gusumuro wakoze ngo arabwatereka mbabahore kuko Yesu yaje kutubohora. Samani haleluya. Aravuga ngo sinoza mbasige muri imbo reka mbabahore, ngo arabahore baridegemza ngo baheze Imana ishobora ngo bararamya ngo ni Nebukadinezari ngo yumva mu gitara igiriye mu itanura gitaramo cyasaze ngo agira amatsiko yo kuja kureba ibyabereyeyo, agira wenda ngo asanga babamiriza ngo agire gutya abona gusara wanje na adoration byasaze, asanga umukunga wakamejeje. Aravuga ngo se nimuzana umuremwe abagabo muno titwatayamwe abantu batatu ko ndabona mwakane kandi wakanira asa n'umwana w'Imana yamayere kwa Yesu. Mwembe nibitangaza, nibitangaza wenyewe. Ariko Mana yaje ukagira ibati bugora n'umunyabembe babaririmba uzamutaha bacu bazi kurimba. Imana yabaye ibintu zo kuririmba kandi Imana kugire neza uraririmbye. Bwana sefiwe kashima niturangiza tubwirize naje sintinda kuko hano ni mu rugo iwacu kuvuga gusa tugiye kwibukanya gatoya. Ntange nshimira Imana tugire neza abatura Bujumbura bangana gutya, suko ari twebwe Imana yarinze gusa ahubwo ndi twatawe imbaraga z'Imana tuza kwishima. Mureke dukomere Imana amashi menshi cyane kubera iyo mpamvu twakiza umutima. Nshimiye uburongozi bw'abayumbe banyizeye uyu munsi wari kuba ntari hano, ariko numva barampamagaye ngo na gatatu uzokora nyabona arika ko numva mu rugo buri gukora bizabigora igitangaza. Ndavuga ati reka nyabona mureke atoyaye na gatatu uzokora sawa ditayari. Rero Imana bamugisha abungeri beza kudutora mufatikaje itoro rya IPGR, abungeri duciye bugufi munsi birenge byanyu shumba tuboneye nakanya ko muhakaze yarafatiriwe. Imana kiramukoresha arantu yarasimbiye gato kandi byaragiriyemo byari bikenewe cyane biranatungana iconze uko bizatunganye kuko yaje asa neza. Iyo azasa kuntu tuzari kuba bizatunganye. Tugwaye kaze mureka tumukomere amashi menshi cyane. Imana imugire neza. Dukomeje kubashimira itoro rya IPGR abandi bungeri Imana bagerenza kandi biri hano bire umunama bari barushe. Hari abamama biri hano tubaye kaze n'abapastori mwari murushe cyane. Bamwe mwaruka bashwasokari bakaza bahongeza muri myaka barimo barashaje. Ndavuga atari ko Mana ibintu by'Imana ni gitangaza. Ariko bashumba Imana ibamugisha n'abandi bashumba bose turi kumwe pastor byishimo tumaze iminsi tutabonana kubera misuko Reverend Sebiendo. Imana imugire neza n'abandi bose aseretanda. Imana ikomeze ibiteho. Sema haleluya. Negereje bonene z'umwihariko dushimana Imana imugire neza ikamwubakira hamwe n'uvandimwe Nyashuti. Imana yagize neza nukuri mwagize ubukwe bwiza. Mutima wanje urabihamya kandi gusa kuba ufite umugore nubwo hari kuri byo kurya akabura amafanta akabura iki, ariko kuba mukiro mu gihumeka nibwo bukwe bwiza. Ubukwe bwiza ni umukwe n'umugeni, bindi byose ni inyongera. Kuba gusa mu gihari zanibuka n'umungi goma hari samedi uca akora ubukwe. Rero hari samedi aje kwiyogoshesha aragenda na moto
yinjiye mu muhanda moto iramukubita arapfa umugore nabo bamusokoza ntiyabukora ariko babonera yarakoze ubukwe tubushima Imana ndetse n'abandi babukoze Imana ikomeze yabwe icubahiro tugwaye ikaze materaniro wegere kubutasibye ukavuga ngo reka nze papa Imana ikugire neza kandi cyo wabibize abonye kwa gisaruye kandi muracaga gisara mu rugo rwanyu bahaye kaze n'abandi bose twabanye bashuma banowa n'abandi we nawe ndavuze negereje mukuru wa sabune vasi papa inuka tukukaribisha mkuru wa sabuni inuka tukukaribisha tukamara Imana amashimwe cyane tunasema karibu karibia mu nyumba ya baba na Mungu akubariki pamoja nasi unaweza mkaketi Mungu akubariki sema haleluya tumwaye kaze murani mukuru wa sabune kiwanyu muri beza inzobe mwebwe itangaza Imana agenza mama we Imana agisenese hanyuma mumpere dingwe mikrofone utore biri ijambo ry'Imana ari gisoma Pastor Bidagara arasoma Bibiliya yera n'utuntu ushaka ko dusoma dufatikanyije sindinda kurare Emmanuel n'ukuri turabashimiye na gatatu mwari hano mongera kandi kuza nari natinye kuvuga ngo mbahamagara ko na gatatu mwari hano ariko by'umwihariko kuntu tubanye Imana bagire neza nta kucumu dafite bitura nabonye mu mama umwe utambaye uniforme niva mu ruzinduko nzomugura nyine uniforme isa niyo ngewe nawe kugira ngo janishe mwese Imana mwese umugisha sinzi nimba yibagiwe nimba atibutse ariko nimba yibagirwa nukoga azombwira ikindi azotora ukunda yitanze yaje nyuma kogira yaje nyuma ndayiguzega nanje kugira ngo ntakazaje mu bandi ata siko kwiza niva mu ruzinduko mvuye muri interieur yo huzu abantu bari hafi azoyimweze ko ndabibize Imana ikomeze yabwe icubahiro sema haleluya uko ari kibazo Imana bagire neza rero kadusome mu gitabo cya Daniel cya 3 murongo wa 14 na 15 Daniel bice 3 murongo wa 14 na 15 Daniel banza wowe biri ijambo ry'Imana nta kibazo ibice 3 ubuhanuzi bwa Daniel 14 haravuze ngo Nebukadinezari arababaza ati Shandaraki na Meshake na Abednego mwe mbese ni koko ntimusenga imana zanje kandi ntimuramya ishusho z'izahabu nahagaritse noneho nimwumva bavugije ihembe n'imyironge n'inanga n'indoha n'inanga nyamuduri n'inigiri n'amakondera hamwe n'ibindi bikoresho byose bya muzika mukemera kwikubita hasi mukaramya igishushanyo nacurishije izahabu ntacyo nzabatwara naho nimutayiramya murahita mujugunwa mu itanura rigurumana mbese hari Imana yabasha kubakura mu maboko amen soma 16 Shandarake na Meshake na Abednego basubiza umwami bati Nebukadinezari ni ngombwa ko tugira ico tugusubiza kuri ibyo si ngombwa ko tugira ico tugusubiza kuri ibyo nitujugunwa mu itanura ry'umuriro Imana dukorera ishobora kudukiza kandi ishobora no kudukura mu maboko yawe nyagasani amen soma papa mwihangane turasoma ariko ntidutinde ubuhanuzi bwa Daniel igice cya 3 murongo wa 14
wa 15 n'uwa 16. Bibiliya yavuze ngo Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati mbese Saduraka, Meshake na Abedenego nimwe mwatumye kudakorera imana zanje no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze. Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera mukubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunwa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese iri bubakize amaboko yanje ni iyihe? Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani. Ariko nayo itadukize nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kuramya ico gishushanyo cy'izahabu wakoze. Amen. Amen. Kitabo cha Rusi gice cya mbere murongo wa 16. Ndimwe soma. Gice cya mbere murongo wa 16. Uvuye ku bacamanza uhita winjira kuri Rusi. Haravuze ngo gice cya mbere 16. Haravuze ngo ariko Ruti aramusubiza ati wimpatira kugusiga, reka kumpatira kugusiga kugira ngo nsubire iwacu, aho uzaja niho zaja, aho uzaba niho zaba, abantu bawe bazaba abantu banje, imana yawe izaba imana yaje, aho uzagwa niho zagwa bahapa. Nihagira ikindi kitandukanya, ashiraho indahiro aravuga nihagira ikitandukanya nawe, nihagira ikindi kidutandukanya kitari urupfu, uhoraho azabimpanire yihanukiriye. Amen. Manuka 18. Haravuze ngo Naomi abonye ko Ruti yiyemeje kujana nawe, nako kantu Naomi abonye ko yiyemeje kujana nawe, areka kumuhatira gusubira iwabo. Amen. Ariko kantu yiyemeje. Igitabo cya Rusi igice cya mbere umurongo wa 16. Kunarangije Bibiliya yavuze ngo Rusi aramusubiza ati winyingingira no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzaja ariho nzaja, kandi aho uzarara niho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanje, imana yawe niyo izaba imana yanje. Aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe. Niyagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Abonye yuko maramaje kujana nawe, arorera kubimubwira. Amen. Sema haleluya. Sabona giye gukora mfata transpose n'indangaza mbona ukuntu mbwiriza, kandi iminota ko ndayibona banguka papa, urebe ukuntu bitunganya. Turabana kuri KDP, hari ukuntu aza bigenza. Amina we
songe samani haleluya ariko numvishe igitaramo tugabugana ijambo ry'Imana rivuga ngo kumara amasa kumasha kwiyemeza kumara amasa dusomye amagambo y'Imana mu gitabo cya Daniyeli igice cya 3 umurongo wa 16 Bibiliya itubwiye amakuru y'abasore batatu bari Babuloni ngo umunsi umwe bicaye ngo bakorana inama i Babuloni. Sema amen. Mwonyikirije sema amen. Sintinda nyamunyikirize. Amen. Ni minota mikeya gusa. Tureko kuntu nkora konkirizo. Ijambo ry'Imana kuri anasomye narigejeje kurase gusa ko nkora gusa konkirizo. Nindangiza tubonye kubundi muhagarikiza bigenza. Bibiliya yatubwiye amakuru y'abangu batatu bari Babuloni ngo umunsi umwe ngo bicaye ngo umwami akoranya inama. Avuga amagambo akurikira aravuga ngo guhera none nta yindi Imana izongera gusengwa muri kino gihugu keretse Imana zanje ngiye kurema. Ngo afata igishushanyo arakibumba ngo agishira mu kibaya cya Duru. Aravuga ngo guhera none ngo azana abanyamategeko azana ibisonga azana abami. Aravuga ngo guhera none nta yindi Imana izongera gusengwa muri kino gihugu canje nyoboye usibye kino gishushanyo. Abanyamategeko ngo barandika baravuga ngo ingingo y'ingiyi umwami atanze tegeko nshinga ravuze ngo guhera none nta yandi mabudu usibye gusigirwamana umwami yakoze. Ngo bashiraho amakasha bose baravuga ngo turemeje mwami. Ngo ariko ngo aboneka abagabo ngo bari baza amakuru neza ko ari abahungu b'abanyagano b'abayuda batazemera iryo tegeko kuko ngo ku kazi ngo babaga abandi bari gukora bakazumva gusa ko barakomeye. Jambo ry'Imana rirarema tamwarumu tungwibeshe iyifuse irabikora rurema niryose abacuboza mu makudusakuriza nibiki mana wadutabaraga mu minsi ya kera nanone uzaturengere tugeze kugufa we. Twize Imana kuzodukura mu maboko y'ubunyagano. Twize neza kuzodukura mu maboko ya Nebukadinezari. Turabyizeye ngo bagatarama bakiyiriza ngo bashika ku kazi cyage abandi bagiye muri pose niba baje kurya bakaje mu gitaramo gusenga abatipe ni gutara baravuga ati tegeko ryasohotse tubonye aho tubafatira kakavuyo ka tuzorebana sasa. Umwami afa gutanga itegeko ngo amagenda ku kazi twumve sasa muri pose hagira uvuga ngo Mana wadutabaraga mu minsi ya kera turabereka turamatwiruka. Sema amen. Sema ne haleluya. Kumara amasa ngo aravuga ngo n'iteko ryasohotse nta kundi gufa n'ugufa avuga ngo dupfe turameje ibindi bigirwamana ngo turamye ushushanyo turamye ibigirwamana ahubwo twofa kuko nta kindi kintu twiringiye usibiza Imana yacu kuko twabonye Imana itabara bafuye twabonye Imana izura abageze ku marembo Imana ikabazura twabonye Imana ikiza abagwayi twabonye Imana ihumura impunyi twabonye Imana itigira neza basoda ku rugamba bakanesha. None ikigwamana umwami yakoze yabumbye twatubona ifeza n'izahabu inoro bimze twatubona inoro zitume turamye inoro twebwe baravuga ngo yayi kamba mbaye ngo batangira kuririmba ngo batangira igitaramo ngo mukanya gato ngo abagabo birukanka basanga umwami kandi ngo nta audience bigeze basaba ngo amashika umwana mugati babahungu b'abanyagano ryategeko watanze ntibaritimije. None ga ayo makuru akugero kandi wavuze ngo umuntu uzoramye igishushanyo ngo azotabwa mu itanura ry'umuriro utazokiramye. None ga mwami tugira gute yama tuzamura ibiganza samane haleluya haleluya samane haleluya haleluya. Mara masa wewe gusa mara maza gukora neza nubwo gukora neza bigoye bikore nubwo kuvuga abantu neza bigoye bavuge neza nubwo gufasha bigoye fasha wowe gusa mara masa. Hari biduca intege hari abantu twagire neza aho kugira ngo badushimire bakadutera imishara. Hari abantu twagaburiye aho kuvuga ngo bagure kuvuga ngo urakoze bagagora kubavuga ngo bino byo kugenda byari biryoshe ariko wowe gusagira neza ineza izagusanga imbere. Wanyabwiye ngo aravuze ngo ineza ntizibura. Haleluya haleluya. Abo twambitse akugira ngo bavuge ngo turaberewe bakavuga ngo ihuzu ni yamake ngo ndure duhane uzi ciririse yakoze ikisi yewe niyo nari mfite ndayiguhaye
kugira ngo naguheshirise uwo shimye uko naguhaye akagukomeretsa ariko maramaza gukora neza maramaza gusukura neza uno musinga singanira ku kibi ngo mvuge ngo tumaramaze gukora ibi oyaye tumaramaze gukora neza nubwo ari byaduciye intege nubwo ari byadusubije inyuma bituma tuvuga ngo tuzosaba gukora neza nubwo ari byadusubije inyuma bituma dufata ingamba zivuga ngo nta muntu tuzosubira kugaburira nubwo ari byaduciye intege biraza bigucaho ukavuga ngo gwera none sinzongera gukora kino ku mpamvu zuko nagikomerekeyemo ariko reka nkubwire ngo reka gufata izo ngamba ufata ingamba nziza kuko gitondo kimwe umunsi umwe iyo neza ya uko kugira neza uzagutabara kandi usugira neza utiteza inyungu kuko abisi ntibazabungura ahubwo baza bahombya rimwe na rimwe sanyumizira kimbwira ko ndi mu murongo kasha kure y'amaso y'Imana nasayisha kiyanduza ariko watatera umugongo ahora ni maso kubwanje kugira ngo narusingesaye n'urukundo n'imbabazi we abahungu baramaramaza kwizera Imana bamaramaza gukiranukira Imana baravuga ngo nta mpamvu n'imwe yotuma turamya igishushanyo baravuga ngo hayizuru ntacyo bitwaye nimba ari ugufata uzofa ngo Nebukadinezari ngo arabahamagaza ariko ngo se nimwe mwigiriye inama yo kugira ngo mureke kuramya ibishushanyo nakoze by'inzahabu nimwe mwigiriye iyo nama cyangwa hari abantu babagiye mu matwi barababwira ngo ibintu uzasinya ntibiza bija mu ngiro reka mbabwire mesami mwokumvise ari warabembereza Nebukadinezari umwami ati basi nimwumva amakondena nimwumva ibintu bivuga cyane kwijwi rirenga mwubarare hasi kandi nimwubarara hasi ntacyo ndi bubatwara abahungu baramuravuga ati Nebukadinezari arora bagatese niko murabona niye Mana iri bakora mu maboko yanjye niki kiri bubakize niki kigukize abisibagira me preve rimwe na rimwe bazababwira ngo wamufasha ukamufasha ngiyo moshware ahubwo ngo yaguhaye moshware cyafutse yari afite shasha yaguhaye isani yamenetseho gatoya yari afite shasha kureka atagwaye ya shasha yewe kora nyira shasha yaguhaye ngiyo woshimye ngiyo kugira gusanga waguca intege bazana my preve yo kuguca intege yo kugira neza ariko reka nkubwira ngo komeza ugire neza umaramaze aho urushirizeho niba guca intege ukore cyane niba guca intege ukore cyane kuko ineza ntizibora umaramaze kugira neza uzuvuga abandi neza kuko nawe utari baza bakuvuga neza uza wambika abandi nawe yawambaye n'abandi bayakwambise uzugaburira abandi nawe bizuza urya n'abandi rimwe na rimwe azabiguheza sema amen uzugenda neza hanze mu gusoza mubigenza ku bandi gusa ngo are kunduba namwikoza avuga ati nari nkugwaye uzugenda neza maramaza gukora neza tumaramaze gukora neza kuko aha mwisi si iwacu ni mwijuru aha mwisi tuwafashe igihe gito Abrahamu yavuze iki ngo amaze kumenya ko atari iwacu ngo yabamza amahembe aravuga ngo hangana nubwo no kubaka ama etage ejo nzu yasiga nubwo twaturi kubaka amazu turi mu kuyasiga abantu bagasigara bayagwandiramo turi mu gusiga amamodokari abantu bagasigara bayigurisha cyamuna bose ndi boyiceramo umwe akavuga ati imodoka ni ya papa tujana umugore wangu usiga uwanje tuyigurishe tugabura amafaranga genda neza turi mu gufa amahuzo twasize bakagwanira bataraduhamba tukiri muri morgue umwaka azaza ati ya costume ari sagurya yari yambaye kishati nambaye umunsi nzofa bazamuhamagara Solange ati ya shati yari yambaye mu gatatu iri he umugore ati ko mwabaye gute ko muragwanira amahuzo umugore atarahamba kandi ubu nyine ntibagihamba umuntu mwihuza ishaje basiga baje kugura amahuzo mashaje maramaze gukora neza kuko ineza uzuyisanga imbere nimba umuntu yaraguhemukiye we ukora neza Sama haleluya nimba umuntu yarakuvuze nabi wowe vuga neza ntacyo bitwaye kuko umunsi umwe icyo yavuze kizomugaruka ugaramye dayobotse inzira dayobotse inzira y'amahoro
ibyo nasengeye. Umwami Nebukadinezari arabahamagara, arabahata, babwira amagambo yo kubabembereza, ngo baramusubiza batura amagambo bavuga ngo Nebukadinezari, bavuga umwami mu izina kandi bitemewe. Mu busanzwe nta muntu uzuvuga umutegetsi mu izina, uzuvuga ngo nyakubahwa, son excellence, muri kumwe gutyo, president de la republique, bambuje n'umwe runaka nka Trump ngo mwisho mubwire. Ariko yohura n'Imana yaje nuko umubwira nitonze amagambo nk'16 meza yo kumuhayagiza gusa, nkabona kuvuga sase jambo ringenze onje kumuvuga neza. Bamavuga ngo Nebukadinezari, umva tukubwire tidufite cyo twagusubiza kuri ndo bintu, kuko turumva ko uravuga ibintu by'ubwana, kuravuga ibintu bidapanze neza, ibintu wovuga natwe ubwacu byaturenze. Ibintu wowe tubwira twebwe iwacu ninka ari ubwana, ibintu twize muri Sunday school kuva tuvutse, kuva tukiri mu nda za mama bamwameza, kuva tukivuka twarabariswe, kuva tukivuka twarabatijwe, tuje mu makorari, twagiye mu matayu, twarafunze, ibyanditswe byose twarabimize, twizeye Imana yacu, nta yindi Mana n'imwe twakorera usibye Imana ya Isiraheli. Samani haleluya, 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 haleluya. Abahungu baramaramaza, baramubwira ngo nawe itodukize. Haizu kufa kwa Mukristo ni fana, naho iyo Mana itodukiza, naho iyo Mana wavuga washaka ko itodukiza amaboko yawe tituri buramenya kino gishushanyo wakoze kinza hawe. Yewe umwami aravuga ati abatipe koma sava, ayo bantu babaye gute? Ariko kuba numva ibintu mbavuga ibaze neza esclave, umwami karavuga nk'ingene wewe ko ndavuga nango mukavuga ti nawe witadukiza, nta mpamvu. Kigeretse icyo twizeye gusa Imana yacu tiyodutererana, tuzi kuri budukura mu itanura ry'umuriro, kandi icyo ngicyo urakibona Nebukadinezari, urakibona Imana tuyifitiye icyizere. Bavandi uzi ukora neza, Imana tuyifitiye icyizere ko ari wowe yituye neza. Usuvuga neza, Imana tuyifitiye icyizere ko arabavuze neza, Imana yahembye. Uze wambika abandi, dufite Imana icyizere, hari abo yahembye. Dorokasi Imana yaramuhembye kubera kwambika imfubuzi n'abapfakazi. Dorokasi yaragira ateriye tiyayiwe gusa, yarazi gusona, aravuga kuba ngifite ino mashini uzoyibizaza umusaruro, ngo akabona akana kagakina k'imfubuzi, ngo akabutura katobotse, ngo akagahamagara, ngo kandi arazi gupima, yaragira ibipimo byose mu mutwe, ngo akakareba akamenya ibipimo ko akabutura ko kwira umwana, ngo agasona akadodo udutepe, akareba ukuntu aduhuza, akadoda akabutura, akagahamagara, ngo ngwinano ayishake, ngwinano da ayishake, akaza yashaka ngo ipime akana akabutura, papa akipima, karambele karakubereye papa, ati none ngile gute mama, bako wazamwitaga mama, kambwa ati genda, none ndagenda nta faranga mama, nta faranga afite, nta kibazo genda papa, ubwire nyoko ngo Imana yagize neza. Sema haleluya. Ineza ntizihira, Imana maza kugira neza. Ineza yiwe ya Tabita yaramuzuye, ineza yaramuzuye, yacagiye abantu bavuga ngo karatunukira, cyagiye abantu bavuga ngo nimujane muri moroge, cyagiye nta yindi nshuti iri bugufi. Yesu yaravuze ngo usi no mureka, kubera ineza reka muzure, kubera ineza yawe, kubera ineza yawe. Ibyo uvuga prona byo kuzura, ibyo uzukora prona byo gukura mu kaga urimo, uwo maramaje gukora neza. Ibyo maramaje mu gukora prona byo gutabara muri cyagiye cyangwa irende. Bavandi twohinduke mu kuvuga neza no gukora neza, tugafashanya, ntaco dufa, icyo dufa nicyo dufana. Icyo dufa ndikiri tucyo dufana, turi bene Mana twese, kandi twese tuzobana mu ijuru, kandi kizakineza mu ijuru. Nta makariti azoba, twese tuzoba turi imbere y'Imana tuvangura uwera, tuzompunga, tuzovuga ngo uranyanga, tuzoba duhagaranye twatwitsiritanaho, zagenda negamiranye na Yesu, tutagitandukana, twese tuzoba twegamiye Yesu. Nta muntu ware, nta muzungu, twese tuzoba turi muri uniforme imwe, turi ku karasisi, bana n'abandi neza. Sema haleluya. Vuga abandi neza, kuko nta quartier yawe mu ijuru ihari, ni quartier imwe twese, nta kigobe nta kinani, twese ni quartier. Gira neza nimba urusha abandi ubushobozi, fasha abandi, kuko nawe aje bazogufasha.
muzobaza Nyamutunzi na Lazaro. Lazaro Nyamutunzi ariko yifuza Lazaro baririya mutuburi akavuga ngo Lazaro reba basu ucire amacandwe ku rurimi rwanje ndebe ko basinokoro akifuza amacandwe ya Lazaro. Ino ndidufa ariko sema haleluya. Ino merewe neza nitugerera nawe uzomererwa nawe mererwe neza. Gira neza biba uyu munsi wahawe ejo ni jewe, uyu munsi wambaye ejo ni jewe, uyu munsi watwaye imodoka ejo ni jewe, uyu munsi waguze inzu ejo ni jewe, uyu munsi washingiye ejo nije uzoshingira, uyu munsi wasenga ku pasiteri ejo ni jewe. Namwe nti muri amabuye ahamwicaye yicaye abana nukuvuga natwe ejo tuzatwicaye hano tubane neza tumara maze gukora neza. Tumana ko ngazari uko ibintu byatangiye gucamo. Sama haleluya. Niko bisa bimera mwisi. Mara maze gukora neza gusa. Mara maze gusa ukore neza. Uyu munsi ni sabune ejo ni wewe. Hano waciye abagabo b'amarondo bakomakome, hano waciye Dr. Beye na yaciye hano. Uyu munsi ni sabune uhari. Urebe ngo sabune ari ahantu Beye yavuye. Kora neza, mara maze gukora neza. Imana ni gupasa kandi uzupasiriza abandi. Imana ni gucurya usangira n'abandi. Imana ni guca wambara wambika abandi. Sabane haleluya. Ngo bamara amazima Imana yabo baravuga ngo ntabwo tworeka Imana yacu. Sema amen. Kugeza ubwo bavuze ngo nibazana abahungu b'amanyamaboko. Baravuga twenda nta muntu tugora. Abahungu bateruye, abahungu bariye neza, abahungu bakomeye. Baravuga ati nimuhamagare bazano. Abashenzi Tusone ampolisi n'abanyaga no kubarazana ibintu zo gukinana mu gihugu canje. Aba batipe umeze gute? Vous êtes les enfants. Timuzi byo mwamukora. Murabana. Ryama hasi. Twege nta kibazo nti tunagorana. Amaboko bayasubiza inyuma barahambira kandoyi abahungu baraza ibirimo z'umuriro byabanje gufata abandi kwanza bari kwabahambira bibanza kwanza kubajana. Baravuga twebwe nta kibazo dufite. Ngo bamagenda babaramye. Hata usiyafanye. Sema amen. Amen. Nitaamini tu hata usiyafanye. Nitaamini tu hata usiyafanye. Nitaamini tu. Ngo bamagana mwitana ry'umuro babaramya ngo basanga Yesu ari mu muriro ngo bamakora wanje na adoration bikintu gusumuro wakoze. Ngo baravuga tereka mbabahore kuko Yesu yaje kutubohora. Samana haleluya. Haravuga ngo sinoza mbasige muri imbo reka mbabahore ngo arababohore baridegemza ngo baheze Imana ishobora ngo bararamya ngo ni Nebukadinezari ngo yumva mu gitara igiriye mu itanura gitaramo cyasaze ngo agira amatsiko yo kuja kureba ibyabereyeyo agira wenda ngo asanga babamiriza ngo agire gutya abona gusara wanje na adoration byasaze asanga umukunga wakamejeje aravuga ngo se nimuzana umuremwe abagabo muno titwatayamwe abantu batatu ko ndabona mwakane kandi wakanira asa n'umwana w'Imana yamayere kwa Yesu yarasa umwana w'Imana yarazi ko Imana igira umwana Nebukadinezari yamaje mu gitara nabo yamayere ko aravuga ngo kandi uwakane arasa n'umwana w'Imana. Haleluya. Iyo wagize neza tibazabona iwanyu bazavuga ngo uyu nguyu ni mwene Ibrahimu. Tiyo bakikubara kubisekuruza kubera ineza yawe. Tiyo bakikwita amazina ya so na nyoko bazakwita ati chef kubera ineza yawe. Bazavuga ngo nyakuba kubera ineza yawe. Kubera ineza yawe. Hari indi ngendo abantu baza baguhimbira kubera ineza yawe. Hari andi mazina uzawitwa. Gira neza nimushaka kuvugwa neza vuga abandi neza nimushaka kwambara neza ambika abandi nimushaka guhaga gaburira abandi nimushaka kugenda nihira abandi amatiki. Haleluya. Herekeza abandi nimushaka kugera kure herekeza abandi tanga ituro ryo guherekeza uvuga ati naje ndaherekeje Imana naje nzobona abantu herekeza. Twasomye amagambo y'Imana mu gitabo cya Rusi. Bibiliya tubwiye amakuru ya Naomi na Rusi. Kandi Rusi yari umukazana wa Naomi. Bibiliya zitubwira ngo Elimeleki ngo yaratuye i Betelehemu ngo ico gihinza riratera mu gihugu cyabo ngo ahunga inzara. Nkuko bamwe bose baviriye bakaja handi kubera inzara. Ngo ahungana n'umugore ngo n'abahungu babiri ngo baragenda ngo bashitse ngo Elimeleki arafa ngo amaze gufa ngo abahungu be barashaka ngo bashaka Oropa ngo na Rusi ngo abakobwa b'abanyamahanga akazi ngo barabashaka ngo kandi muri ico gihugu ngo bari bakizamo nk'imyaka 10 ngo nabo barafa ngo bafa badasize. Nyirabo ko ngo amenya amakuru ki wawe Betelehemu hasigaye he aravuga ati gerekaga ntahe kuko ino n'undi sinagiriye umugisha. Akoyeme itangaza umugore we naco gusuka n'abana kagura nkawurumanura mukuru wiwe n'utundi twose tugafu ukamusigara wenyine nanyagiciro ako nikitangaza. Ese wosubira mu ngoma gute ako nikitangaza yiwe
nikitanga nyina urumva sinzi ukuntu yogira yo wosubira mu ngoma wo kwambuka wo kinga worya ni example gusa mubyishireho. Hari ibintu abantu bozavuga kubera ko biri ku bandi ntituzumve cyane, reka tubishire nko kuri nyina wabiganiye ndura kamagenda nabiganira agasigara wenyine. Ese worya wo kwambuka wovuga ngo bagweze tenari utahe wosaba nationality y'abarundi ukavatera kaje kugira president mpeze nationality basi wogira gute? Reka tubishire ku buzima bwawe bwishireho. Yemwe tuvuga ngo haleluya, tuvuga ngo haleluya. Munyira bukwamagara bakazana nihuza arabwa tumva mwa bakobwa ndabizi ko mwankunze, ndabizi ko mwanyitayeho. Iwacu mu mico yacu uyu muntu afishe umugabo atasize iyo tuvuye gwerekeza umugabo twaturangiza ikiri bazamutahana ibo bama bihangana ntibataha. Arambwa ati ndabizi ko amunsi ndi mwana atashe mwakomeje kumfata mu mugongo none ga ngiye gusubira iwacu namenye ko amakuru iwacu byasigaye bizera kandi hano muzi ko ntagira umugisha none ga nimutamusubira iwanyu muje no kumana zanyu ahari n'ababereye mbogamizi baba kazana ngo baterejero bararira baravuga toya ntabwo tugusiga turajana. Arabwa tumva mbabwire nawe munyine no byara wundi mwana kabyara abandi bahungu ntimwo wihanganira kandi ninkawe nawo yari yaraciye atarakibyara. Aravuga ati nawe nyine no twarinda nkabyara ntimwo tegereza abana bahungu kuko bazoje gusanga namwe mwaraciye none ga nimwisubirireyo. Oropa ngumvise amagara ati nukuri umukecuru karavuga ukuri ngo aramuhobera aramusoma ngo arahindukira aragenda ngo ruse ngo aramwitegereza. Aravuga ati mukecuru sinogusiga. Sema amen. Ndarangaje we samana haleluya. Samana haleluya. Amen. Aravuga ngo mukecuru sinogusiga. Mukecuru ineza yawe sinogusiga. Amagambo yawe meza sinogusiga. Imana nakumvanye sinogusiga. Amagambo gira meza iwacu n'ubundi dufite ibigirwamana n'ubundi ntaho nzoje. Sinzoje mu mapepo sinzoje kuramya kandi bishushanyo nari maze kuba umunyamwuka nari nsigaye ndyama ngasinzira ntaje kuraguza batandasaga nari nsigaye mvuga amagambo meza nari maze kumenya imico y'abantu none urasubiza iwacu mu wabo jewe rusi aya yamamurahirira aramwanga ngo reka kunyingira gusubira reka kunyingira mukecuru reka kwirusha kuko aho uzaja niho nzaje aho uzara niho nzara none geretse yamahindura nationality aravuga ngo ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwawe. Yamakizwa mu mwanya yakirese umwami n'umukiza aravuga ngo imana yawe nikaho yarabatijwe mu mutima aravuga ngo imana yawe nizaba imana yaje kigeretse kuri ibyo byose aho uzagwa kuko nta bahungu ufite nta mugabo ufite naje niho nzagwa kandi twembi niho bazoduhamba guhera none mbanye umuhungu wawe. Haleluya haleluya. Nakuraga cyaba fara kuraga cyaba Israel kandi kigeretso ndabatijwe nakire Yesu imana yawe izaba imana yaje. Aho zara no zara nyarabuka amavuga ati umutipe yamaramaje ngo bonye yiyemeje abonye amaramaje kujana nawe arora kwimubwi aravuga ati ndakunda ngwino tugende mwene data maramaza gukora neza maramaza gukurikira Yesu maramaza kwera imbuto nubwo bigoye ariko gerageza. Sema haleluya. Gerageza kubera kumaramaza kwa rusi na Yesu ubwiwe gisekuruza cya Yesu gikora kuri gisekuruza cya Yesu gikora kuri rusi kubera kumaramaza kwa rusi umunyamahanga bamwandika muri biramwitiriye igitabo cya rusi kubera gukora neza nukora neza niyo uzapfa izina ryawe ntizibagirana. So twibuka bakajabika barapfuye kubera gusa gukora neza turashabibuka turashibuka gihamire tuzwa tuvuga baganza hano haruguru iyo tubonye baganza tuzwa tuvuga ngo ndoro gihamire kubera ko bamaramaje gukora neza. Kora neza niba ushaka kugumaho niba ushaka kuzorama niba ushaka kuzohoraho niba ushaka ko izina ryawe ritazozima maramaza gukora neza. Sema haleluya. Niba ushaka ko izina ryawe ritazibagirana
niba ushaka ko umuryango wawe utazosiba uzohora witeka ryose maramaze gukora neza kuko ntawakoze neza wibagiranye ntawakoze neza ngo abura bamufata ukuboko ntawakoze neza ngo abura bamutabara ntawakoze neza ngo abura abamutaramira kora neza nibwo usobana abandi n'abakugira neza vuga neza abandi bane data twitaneho kuko hano mu isi turi abagenzi ejo nawe bazokugira neza safari inaendelea tubaye none ahangaha ejo tuzorara ahandi twitwa none abangaba ejo tuzitwa abandi butwiriyeho no turi hano i Burundi butwiriyeho turi hano mu Ijabe ejo buzira tugeze hano butwiriyeho witwa runaka ejo niba ucuza utwe ukundi kora neza kugira ngo nibuca ejo ntibakakwita ukundi bazokwite neza ijambo ry'Imana tuganze amen 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 iminota 3 macha bankwigira hino kwereka nga macha rigera hano ukamwaguka ukagira vuba asifiwe haleluya twakire possible dukomera possible amashuri yes shimwa bw'icyubahiro turagushimiye Kristo wera mana imbaza itanga kuri Imana ubugingo tukaba turaba biteka ryose turagusaje kuza kugira neza imitima muri iki kibanza uhimbazwe kibanza urera urakiranuka muri nta yindi byose mana twegereje turagushimiye Imana mwami dusabye. kubw'ijambo ryawe rimaze kuvugwa ijambo ryawe mwami Ize Yesu neza ku Kristo mugoroba ryari mwiza w'umugisha uduhaye Imana. Izina ryawe ushimwe uhimbazwe uhimbazwe kugira ngo turagushima Kristo tubashe Mwana w'Imana umunezero tugiriye neza nimugoroba turakwiyambaje bwiza bwawe bubashe kugaragara none dukomeje guhamagara ubushake kugira ngo bwawe ubane natwe hagaragare bugaragara imbaraga zawe z'umwana w'umuntu mwuka wera akomeza ategeke hagaragara kandi ubwiza bwawe bwose nyine hagaragara usange kandi ububasha bwawe twiteho tubere Imana n'ubushobozi Yesu ugize neza urakoze Kristo Mwana w'Imana ni ku bw'izina ryawe Yesu haleluya amen amen Imana ishimwe amen turashima Imana ko iduhaye umugoroba mwiza w'umugisha nk'uyu Imana ihimbazwe amen ubuzi bwa gatatu Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza yego hanyuma namwe Imana ibaha umugisha asante utwagendanye Imana ibagirire neza bihanganye ko barataha kure hafi ya bose mureke tubakomera amashyi menshi kubera ko bihanganye amen Amen. tugiye gusirimbira Imana nitumara dusengera icyifuzo kimwe tumara twicare amen amen tugize hafi amezi abiri turi muri Zaburi 139
uriya murongo wanyu muvuga ngo urebe ko hari inzira y'ibindimo unyobore mu nzira y'iteka ryose. Ejo nariko nibaza ijambo mu mutima wanje, mugendo wambwira ngo bajya abantu bose bari umungumu, iki gice kirakijijwe, iki ntabwo gikijijwe. Kwa ngo rero nawe usenge iyo sengesho, ntabwo bire yavuze ngo urebe ko hari inzira y'ibiturimo, aya usengere wenyine ubwire ngo urebe ko hari inzira y'ibindimo unyobore mu nzira y'iteka ryose. Amen. Amen. Nuko tugiye gusenga rero. Wisengere naje nisengere. Nitumara uturama Imana muri ubwo buryo. Curanga papa. Yes. Yes. Yes, hallelujah. Hallelujah. Now isezerano na Yesu yuko atazansiga. Now isezerano no Yesu yuko atazansiga. Twahawe isezerano na Kristo yuko atazansiga. Nawe isezerano na Yesu yuko atazansiga. Nuko yabitindishe, nuko yabitindishe, nuko yabitindishe, nuko yabitindishe, oh, nuko yabitindishe, nuko yabitindishe, oh, nuko yabitindishe, nuko yabitindishe, oh, nuko yabitindishe, nuko yabitindishe, nuko yabitindishe, oh, nuko yabitindishe, nuko yabitindishe, amina, nuko yabitindishe, nuko yabitindishe, juruwe, juruwe, tegeka byose biremera, juruwe, juruwe, tegeka byose biremera, juruwe, 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 tegeka byose biremera, ayiwe juruwe, 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 tegeka byose biremera, ayiwe juruwe, 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 tegeka byose biremera, ayiwe juruwe, juruwe,
jemedari wetu. Nuko papa we. Tawala baba. Zamuka baba. Allo, 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 allo. Zamuka papa. Kwenye papa. Hallelujah boy. Hey! Hallelujah! Hey! Hallelujah! Hey! Tugiye gusenga Imana. Tuba twicara tudasenze. gatoya mwamuhagaze. Yesu ashimwe. Ahimidiwe Yesu. Perezida naza duheza amatangazo nimara turabyimba kimwe twese nimara dusengera nico cifuzo. Asante. Pastor muno duheza amatangazo. Machara hari gitari ngo bagumye gusaba cha Machara nimara aje kuri senti aduheza ico gitari cyanyuma dusezera. dukomere Imana amashyi menshi cyane. Yes, abantu batashe hafi ya bose, kandi iminota irasa n'irangiye. Twafata umwanya mutoya tugahita turibera abandi basigaye. Imana ibahe umugisha. Manuel yatashe hafi ya bose, ariko abasigaye nabonye n'umuyobozi wabo ahari. Turabashimiye cyane, nimutangiriyeho gushimira kandi ubutumwa mubushitse ku bandi. Twari twatinye kubatumira kubera ko mwari muherutse hano, ariko ndashima ko yego yanyu ni yego na oya yanyu ni oya. Twavuganye nabo ko icumweru ca mbere c'ukwezi bagomba kuzaza bitaba. Noneho twanga kubatumira kubera ko bari bihayiruka hano. Musohoke hanze sanga bose baje bambaye uniforme biteguriye amateraniro ya gatatu. President n'abandi bahari, turabashimiye bivuye ku mutima. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mwebwe twobashira kuri afishe tutoyibashiraho, nukuvuga ngo za tariki biyemeje bategerezwa kuba bahari. Nukuri nabashimiye mu materaniro biri na live, n'abandi bantu bose bumve ko twabashimiye. Imana ibahe umugisha. N'abandi bashitse bose batwitabye Possible, Agape, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Imana ibagirire neza. Hanyuma yes, himbaza bagiye batashe kure n'ababyeyi, turabashimiye. Imana ibahe umugisha mwinshi. Iyo tubikozeho babanguka kutwemerera. Hanyuma itangazo rimwe, ku cyumweru hari igitaramo ca Ministeri y'Abanaziri. Tuzataramira kuri Agape, turabatumire abayumbe. No kuvuga ngo ku cyumweru ku mugoroba twese niho tuzataramira. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Hari imodoka ikeneye gutanga inzira ngo ni J0763 JA0763. Bagende nyiri iyo modoka agende atanga inzira, arabashaka kugenda. Imana ibahe umugisha. Imana ibahugirire neza. Twokomeza ariko ndabona n'iminota yarangiye. Ku cyumweru kuri Agape Light Church mu Ijabe niho tuzataramira twese. Murakoze. Tugiye gucuranga. Hari umwana dufite muri Kenya batwandikiye online tugiye gusengera.
hose b'Imana bamugisha amen timwotamwe bwe tutateramye ngo tusoze igitaramo mwihangane cyane tugiye tutazero n'igisimba kimwe uwo muntu yagumye twandikira mu materaniro ngo musenge umuntu uri muri Kenya akadukurikirana Imana kugire neza tumfate za microphone dutera ruya n'amacara afa dutera ruya niturangiza hari undi mubyeyi waje dusengera nawe ari hano muno kino kibanza nimba ari wewe wamutambuka n'inte wabitereka hano tuhudumi iminota nkingana tumusengere n'indi mitwaro numona ucurange kabu turi mu kajembwe mu rukerere zamuri Uganda dusengera umwana uri Kenya agende ngo afite kibazo cyo kuzingama Imana imuhagurutse zamuri Uganda halo haleluya haleluya macha kudafasha senti tugiye gutera aho haye gute senti ifata neza dutera muri senti umwana ugwaye uzingamye kuratero aho kuva kare tuzamura ibiganza sasa amen zamura ibiganza haleluya haleluya tuzamura ibiganza bamwe bafata amaguru abandi bafata mu gituza abandi bafata umutwe uwo mwana agenda mu izina rya Yesu Imana imwongerere ibiro tuzamura ibiganza zamura mikoro papa tuzamura ibiganza utare haleluya tuzamura ibiganza para mesas tuzamura ibiganza mtakatifu baba sama haleluya tugiye gutarama makara fata regera sente neza imbarangisa mwikura mu buti aya masana y'abayumbe ari imzi batasha batwatume